Assalamualaikum. Arep ngerawe iki arep ndorang sepote nang Rawa Penembahan Sumur Wali. Sumur Wali kali dhaonan cipriuk. Umpane pancet atau kodok sawah ya lur. Gas masih seger. Jenengane pancet lur, kodok sawah. Biasanya sing mangani ya gabus, yang Rawa kali dhaonan masih lumayan akeh gabusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya kayak gini lur, menko bisa menculat nang banyu sambar nang gabus. Semoga baik hasilnya memuaskan. Kayak gini lur. Keran berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, oke lur. Oke, dilanjut. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, spot lur. Spot kali dhaonan. Penembahan Sumur Wali Cipriuk. Caranya kayak gini lur, kan pancata sih urip. Bismillahirrahmanirrahim.
nang Penembahan Sumur Wali lho. Spot kali dhaonan cipriuk. Oke, dilanjut berikutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Koko sing mangan orangku. Miliki kerawean ge lur, hasilnya priwe ge. Oh mantap ge, uli wak gabus. Lur, mantap lur, aduh lur, alhamdulillah uli wak gabus. Mantap, sampai tugel warasan aja. Alhamdulillah uli ke lur. Alhamdulillah gabus mantap. Uli mana? Ya Allah, alhamdulillah. Uli mana? Telu ya wis, uli telu. Alhamdulillah, saya kena ngolawu ya lur, kena tambah kencot, ngolawu madang, selawuan, ya, pangan karo anake, karo biunge, yung uli bogo yung, uli wak bogo, 1 kilo.